uyu munsi babyukiye mu ntambara aho bita kuri Nyaruhinga, babyukiye mu ntambara n'ubundi hari za point zero, babyukiye mu ntambara aho babasharinga kwa wingi ni hariya mu Mikarati, ubwo ndavuga FARDC n'ingabo z'abarundi. Ahandi babyukiye mu ntambara ni za Rugezi, aho hose umwanzi yateye na hariya point zero. Atwongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua TV1 ndetse na Rugenza TV na Mibunda TV1. Reka tubiriza abandi tubaramutse bitewe naho uherereye. Turi tariki 8 z'ukwezi kwa 11 2025 umwaka urashize. Reka rero tubifurize n'ubundi Noheli n'umwaka musha muhire mwebwe bakunzi bacu, tubifurije mbere dukoze igitangaza haracari ukwezi kabisa z'umweru ibiri tuba turabateguza nukubateguza nugucyaza amenyo kurya inyama tukomeza gufata neza abantu bacu kandi mu byukuri ntaco bodushinja natwe turagerageza. Reka rero dushimira abantu bose bamaze gukora subscribe kuri Rugenza TV, Joshua TV1 ndetse na Mibunda TV. Abo bose rero reka tubashimire. Turi kumwe rero n'abagenzi banje n'ubundi mu Rugenza ndetse na Mibunda TV1. Reka rero mbahikaza hanyuma twinjire mu makuru yacu y'uno munsi. Urakoze cyane bwana munyamakuru, kwikaza udahwema kutugaragariza utakwisa umushitsi ndirubaru rwawe. Ndi kumwe na mugenzi wanje Kagunju kuva kuri Mibunda TV1, hanyuma tukabana n'ubundi na Nkamiye Joseph kuva kuri Joshua Entertainment ndetse na Joshua TV1. Nanjye uri kuri microphone ni Rugenza TV. Kuri Rugenza TV gukora subscribe, murabizi ko Rugenza mbere yaragiye keneye bya bihumbi byanje 18 kugira ngo bigaruke, ubu ngejeje ibihumbi 400. Shimira abantu rwose mwamukora subscribe muri abagaciro. Tutinjiye mu magambo rero, ntizimzo mu magambo, tarinjira mu makuru yacu. Reka niyegereze mugenzi wanje nawe ahumeko bukeya, hanyuma tuze kwinjira makuru yacu y'uyu munsi. Kaze na karibu bwana munyamakuru. Mpumeke nohumeka cyane. Ahumeke bukeya nuko nkuko baruwanyuma ahubwo fata ku mazuru. Ya mwaramutse bwa Rugenza. Turashimuhoraho bwana munyamakuru. Nguruta kwisumushize ntirubaru. Bwana Nkamiye Joseph kuva kuri Joshua Entertainment na Joshua TV1. Mwaramutseho. Mwaramutse. Mubyutse amahoro? Na amahoro turashima Kristo. Inshuti bavandimwe mudukurikiye kuri amacano yose, Rugenza TV, Joshua Entertainment, Mibunda TV1, Joshua TV. Mwabyutse amahoro namwe mwese. Ico tudahwema kubasaba ni subscribe. Subscribe rwose turazikeneye ku rwego ruri hejuru. Ariko kandi Rugenza akunda kuvuga ngo ubwira bumva ngo ntazavunika. Se mwabaye mute? Subscribers muzikomeraho ngo zigire gute? Nubundi wikoze subscribers buri ubugize neza kandi ntaco byo gutwara. Subscribe kuri Mibunda TV1. Mibunda TV1 subscribe. Mukore subscribe muzaba muduteje imbere kandi niyo nkunga ikomeye. Rero uno munsi ni tariki 8 kwezi kwa 11 umwaka uri mu marembera. Tuvyuke makuru yacu. Amakuru yacu ari buze guhera mu misozi miremire y'Umurenge, hanyuma tukamanuka tukaza gusoreza mu kapitale Kinshasa, aho habaye imigende ibiri muri ryashira hamwe y'inkozi z'ibibi z'Akagara. Bwana Rugenza wakurikiye amakuru nuko amakuru ameze neza, amakuru kandi ni menshi kuri uyu munsi kuko mugenzi waje yarabibabwiye, amakuru ni menshi. Turatangirira ariko hari mu misozi miremire n'ubundi nyuma y'imirwano ikomeye hari yarwitsa nkuko turababwira uko ibintu byari byifashe, ndetse kandi komeza tubageze ahatandukanye za Nyaruhinga ndetse n'ahandi mbese kiriyacu hagati cyose. Amakuru ni menshi cyane, turababwira uko byifashe dore yuko natwe tuba tubabereye maso. Niba abandi rero mutuma bakabatumikira. Ngayo nguko bwana munyamakuru Joseph Nkamiye, kuzukuri ni uri kubanga bw'ivyuma nanje uri kuri microphone ni Rugenza TV ndetse na Mibunda TV1. Aho niyo muzoza musanga amakuru yujuje ubuziranenge, breaking news mu nda y'isi, amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua Entertainment, Rugenza TV, Mibunda TV1 ndetse na Joshua TV1. Aho hose muzogenda mudukurikirana kandi muzohasanga amakuru y'ukuri, amakuru tosanga ku bindi binyamakuru. Twinjira
amakuru yacu ya tariki 8 z'ukwezi kwa 2025 amakuru ari kubicicikana muri ya misozi y'iwacu. Uyu munsi babzukiye mu ntambara aho bita kuri Nyaruhinga, babzukiye mu ntambara n'ubundi hari za point zero, babzukiye mu ntambara aho babasharinga kwa wingi ni hariya mu mikarati, ubwo ndavuga FARDC n'ingabo z'abarundi. Ahandi babzukiye mu ntambara ni za Rugezi, aho hose umwanzi yateye na hariya point zero. Uko niko byifashe bwana munyamakuru, sinzi ko turi kumwe na mugenzi wanje, reka nawe ayavimuzi tukomeza nandi makuru. Yego, intambara imaze kuba hariya kuri Pwenze, hariya mu Rwitsa kuko niho FARDC n'abazarendo na zirantera hamwe zose ziratakataka zose zari zazamutse, niho zari ziri zitegura gutera Minembwe. Nibwo abana birwanaho bamenya makuru, ico bita mu Gifaransa ngo ni fuite d'information. Agatonyanga kamakuru karagiye ngo kagere muri eta majoro, bamavuga ati ni muhaguruke mubanze buje kuburiza gumigambi y'umwanzi. Barahatera barahadisciplina, bahabageza kuco bita mu Gifaransa ngo ni état de nuire. Bagera ku rwego ruri hasi aho bavuga ko nta musirikare wakuyemwo igikoresho na kimwe. Hari umufure bavuze ati nkeretse abari bagaye kurara hirya cyangwe abari batawanyitse, ariko barahumwika bose nta wahavuye. Nibwo bahunze baja kuri zero basiga Rwitsa kuko hanyuma bamaze kugera kuri zero n'ubundi abana birwanaho ntibabagiye kuri, niko guhamagara abasirikare bari za Fizi ni Bujumbura. Uzi ko ari ubunyina arasigaye leta majoro ya Sud Kivu, ubunyina iri Bujumbura. Noneho bohereza abasirikare baza gutanga musada. Aharejo nibwo barenze, nanone no munsi bahita babyukira mu rugamba. Noneho kubera ko urugamba rwari kuri point zero, bahita bababwira ati nazira mayimayi nazira ntera hamwe zose zari zana gatete zigira hino ziza gutera Rugezi, kugira ngo abari buze gutera hano kuri point zero boroherwe, kuko intambara izoba yaturutse henshi. Batera Rugezi, batera Nyaruhinga, batera kuri point zero, aho se niba barwanira. Ariko Nyaruhinga bari bamaze guhunga, mu Rugezi naho intambara iracyarimo na kuri point zero. Ariko aduyi bijya twababwiye, nubwo hashobora gupfa abanyamurenge 10,000, igihumbi gisigaye kimwe kizotsinda, kuko barwanira ukuri. Nta munsi numwe uriya misozi ya Minembwe bazoyirengeza ngo bitereke mu Kayanza. Nta munsi numwe murenge hazarara hatari umunyamurenge, ntibizobaho. Ariko uyu munsi umwe murenge izorara nta murundi wirimo. Yego, ngayo nguko bwana munyamakuru Mibunda TV1 uko byifashe. Aduyi wari Nyaruhinga baramukubise ubutwa tuvugana, arahunze. Hanyuma aduyi wawisuganya ari na wawusharinga imbunde zikomeye zirimo imbunde za Musada ariyo 12. Ni abarundi bari hariya mu mikarati ko barasharinga berekeza za Mikenke, niyo barasa 12. Ariko abana bacicetse babihoreye. Aduyi nawe wari hariya nundi point zero ko baramukubita nabi. Ngira ngo ngayo nguko turakomeza tubakurikiranire matokeyo y'ibyabiba nkuko twabibabwiye. Urushinge rwanyu ruzogume kuri ayo macano, Joshua Entertainment, Joshua TV1 ndetse na Mibunda TV. Aho se niyo muzoza mukurikirana amakuru yacu ndetse no kuri Rugenza TV, uko tubicara tubibabwira, tubakurikiranira 5 kuri 5 amakuru ari kubica bigacicikana muri ya misozi. Reka tunyarukire n'ubundi hariya mu Bibogobogo, aharaye n'ubundi ingabo nyinshi zirimo za FARDC. Ejo n'ubundi mu kagoroba baraye bakoze forene berekeza n'ubundi hariya point zero, bivuga ko ari bo bashobora kuba batanze musada. Yego, ndetse hakavugwa n'ingabo zuwo bitanuza Ntagawa, zirimo n'abana b'abanyamurenge b'amambure. Ubu nabo bari muri yo nyine konvwa n'ubundi cyangwa se muri yo batayo n'ubundi yobewe na Ntagawa. Bari hariya n'ubundi mu bigo bashobora kugenda kimwe nuko batogenda, kuko bazi byabaye kubabo. Ubu nyine leta yagize indyamirizi, bamenye iriya ntambara ko ari business, ko abayobozi babatuma mu ntambara yo kurimbura abaturage batazotsinda. Barahaguruka, ariko bamara gushika hakaba igihe batarwana bitewe n'iki, bitewe nuko bayizi. Ndizera neza Ntagawa rubaba namara kurenga muri iriya misozi ashobora kutazorwana. Ntagawa ashobora kutazorwana kuko aja kurasa mu Minembwe mu Marango ni iwabo. Ni iwabo baramujana kurasa iwabo. Nubundi ni kujya bavuze ngo zirashigatera amazinyagwe ngo zishigaturiza inyagwe. Araramuka kize inkota ya Katanyama, nubundi natega gatuza hariya ziranteramwe ziramwica. Oya niko bimeze hariya bwana munyamakuru. Nabwiye abantu ngo ni dapuru da airplay. Umuntu wakoresheje iyo slogan uwo bitanuza
Adolphe Tirel niwe waza kubwira arwana n'abanaza babwira ati ni dapo daerpo muza murasa umuntu mujisho murebane. Iyo tuvuga amakuru y'iwacu no kuvuganira ubwoko tuvuga tudakanyaraje tuvuga twatubareba gutya tuzovugira ubwoko kuzogeza isagarutse. Yego reka twita tunyarukira rero n'ubundi mu makuru tunyarukira hari Buvira iyo ku bintu bimeze. Ingabo z'abarundi zazamutse izindi bateu zibiri special force iyo bita ngo ni Fudre ifatikanyije n'ubundi n'izindi zibiri za leta ya Kongo ngo byanga byakunda ngo barakuramo Minembwe ngo bakuremo ngo na Mikenge. Igice kimwe kigise gikomeza Fizi ngo bazonyure n'ubundi hari ya point 0 abandi bahite bakomeza bazonyura ari kwa Murima bazohite barengera ari aho bita muri Mukoko ngo bagere aho bita muri Turongi abandi bakomeze ngo baje guturuka kuri Karongi abandi ngo bahite bakomeza n'ubundi na Rurenge yose bazorukire aho bita mu Rugezi. Noneho abango bari pwezero bahite bazamuka ikindi gice ngo gite kizamukana n'ubundi aha zamunanira bazorengereza hano za Mitamba n'ubundi ngo bahite bakomeza indondo yose na Mikarati bakuramo Mikenge. Ayo ni amakuru y'ukuri atugezeho kandi mbone zacu zitubera 5 kuri 5 zitaryama zitubwira amakuru hanyuma natwe tukaba dutabariza ubwoko kugira ngo bamagane leta y'u Burundi na leta ya Kongo ngo kuva gwinsango kuyasenyuka yabateje polemique kuko barashize bwana munyamakuru. Ubu tuvugana muri iki gitondo bamaze gutora izindi mayiti 15 harimo na 12 zitatu n'ubundi shasha portative harimo n'imbunde ngo zibiri n'ubundi batarigera babona zitarigera ziratwa bakuye ku ngabo z'abarundi. Yego bagomba kuzibakuraho kuko ntaco barwanira n'imbunda zaguzwe zidafite misozo kuja kwica abaturage zigomba kubavaho. Nshuti bavandimwe mudutegera kuri Mibunda TV1 Joshua Entertainment Rugenza TV. Iyo tuvuga amakuru y'ino ntambara tuyavuga tutayaca hirya kuko two turazira ubusa abanyamurenge ko barazira ariko umuntu yoje leta yoshora igitero ku baturage ngo intego gusa ngo bare abaturage ntibakabeho kuko ga mu Minembwe bwana munyamakuru nta birombe by'inoro bihare babarwanira mu Minembwe nta frontier ihari mu Minembwe nta kibuga kibuga c'indege ca Minembwe ni aerodrome ntabwo ari aeroport international mu Minembwe ico bahabarwana gusa mu Minembwe ni kimwe munti bashaka kuzabona umunyamurenge uhatuye kandi natwe ga rero tituri tayari kuzohareka burundu kubera iyo mpamvu ubundi iyo ushaka amahoro uza wigira mukicarana n'uwanyu iyo wanze aza guhagarara hejuru akakutera icugazwa waruhana badakeneye amahoro. Abafaransa bazavuga ngo si tu veux la paix préparer la guerre. Tugomba kugwana runo rugamba ndagira ngo mbwira abanyamurenge mudukurikiranye hirya no hino kwisi n'ubu imbaraga za generale leti generale Rukunda Makanika ziracahari yaravuze agihari ngo amagufwa ya barugari ngo n'amagufwa y'abahanuzi bakazigana ngo yonyine yo Rwanda nukuvuga ngo nabamuhinda yego umwuka wa Makanika ni uko yarwanira ntambara oya 6 y'amakanika nintayegayezwa nta uzoyigezaho nukuvuga ngo tuzubaka monima za makanika guhera hano Kamanyura ziza zirenga zigere neza iriya za Mushimbaki zikomeze neza no kuri za Rombwe hazozagenda hubakwa amamonima kubera kuko imbaraga n'ubundi za leta generale Rukunda Makanika n'ubu jusqu'à maintenant nizo zazirwana bwana munyamakuru. Reka duhite dukomereza n'ubundi ikinshasa bwana munyamakuru aho baraye bamaranye abo bita utugara ni bamwe mu nyangabwoko aho bakomeje basakuza ndetse bandika amaletra atandukanye bavuga Masunzu ngo yafunzwe ngo mu buryo butemewe ngo arazira ubusa ukibaza ndetse Masunzu araruta ibihumbi abana batutsi 700 ahambye ari za Doha mu Zandoro na nuza na za Makala na za Demiap. No kuvuga ngo none nibwo bumva ko bovugira ubwoko turagira ngo tubabwire byanga byakunda urucira mukasurwa twaraye kukagara niho wakiboha umunyamurenge bari abandi bose bari babushwe kuri ngo bari abanyarwanda none kubera iki batavugira abanyamurenge bandi bari bafunzwe none ndividi ireba imirari ngo niyo babavuga
ibo kuri bo buriya ngo niho kiboho umunyamurenge ngo bari abandi bose bari baraboshe ngo bari abanyarwanda ni nayo mpamvu iyo batera ibitero ruguru kuriya ngo ntibaba batera abanyamurenge ngo abanyamurenge n'utugara ngo ko baratera ngo abanyarwanda ukibase none nk'umuntu use na sekuru na sekuruza babagara kuri Nyabibugu Minembwe yamara agafata se na murumuna we n'abakuru be akabavuga na abanyarwanda iwubwo bunyamurenge azabukurahe niba uvuze ngo soko baramwicana murumuna wari abanyarwanda kandi ugasanga wenda uwo murumuna wawe nyoko yamubyaye nyuma yawe bizasaka nyoko yakubyaye uri umunyamurenge akurikiza murumuna wawe none ufasha murumuna wawe uti umunyarwanda naso wowe ubwo bunyamurenge ugira wenyine uzubukurahe buva hehe ni ukuvuga ngo nkawe uri umwana wa gatandatu kwa Rugenza cyangwa umwana w'icenda none ukavuga ngo bakuru bawe bose ni abanyarwanda ngo ariko wewe uri umunyamurenge ese ubwo bunyamurenge urusha bene Rugenza abandi ubukura he wewe cyangwa nkavuga ngewe ndumuhereza mwa papa bene Kagusha bose ni abanyarwanda jewe ndi umunyamurenge ese ubwo bunyamurenge jewe zangira jenyine nzambukura he nukuvuga ngo twabumvise abe nama ariko dukunze batubwira ngaho niba ari ngombwa twoyabashiraho bakayumva kubera kuko sico bayashiriyeho se sukumvisha abantu bumvise abantu bose ukundu ibyo bapfuye n'ubundi bumve nabo bumvaho nabo ubwabo bagerezanyije kuko bamaranye nabo ubwabo kashi ariko njyewe byashimishije niki ni nani ikinyoma ko kera kubitirwa kubuye uyu nuwo bita musore wumva muraho mwese ahangaha reka ngira icyo mvuga kuri iyo audio ya musore hari umuzungu twigeze kuvugana tumubwira ibibazo twahuye navyo nyine byakomeye imyaka yose ngo tuze kurangiza arabaza ngo se ngo tugira abaganga baba psychologue bafasha abantu ariko twari kubanza kumvisha turaseka nda yari masubizo wabo ngira ngo niyo twari kubanza abantu nyine babaye tumatize ntabwo tugira aratubwira toya tibishoboka timuvuga ngo umaze iyi myaka muri ivyo bibazo nda abantu babaye deprimé nta bantu bagize za trauma nta bantu bahamutse ati byose impossible ati kuba dabo mutanabirealiza nacyo n'ikindi kibazo je crois umusore azi kuvuga neza asigiririza atsindagira ariko nyine kenshi akunda kuvuga ngo afite amakuru ukibaza ayo makuru wayamubwiye we amakuru atabaho nkaya ngaya ntawe yamubwiye nta wundi wayamubwiye kandi niba hari undi wayamubwiye nawe ameze nkawe ni umurwayi dufite abarwayi izi ntambara twahuye nazo nimwe bagwayi mwanze ubwoko kote tuvuge ko hari kote zibiri zihangana twabaye divize hari abantu biyumva ko bari uruhande rumwe abandi bakiyumva ko bari uruhande rumwe les deux côtés zifite abantu babaye déprimé barwaye il ne réalise pas ça kandi ndwara bene zize nyine psychologique ntabuza wemera ko arwaye ariko ibi bintu umusore avuze bitabayeho akabihimba gutya akabishira mu bantu amusore yari yabwiye ko bakoze inama ku wa mbere ibyo byamubabaje nango yarayirimo ifungwa ry'amasunzu yoba hari abantu twari dufite baza bavugana nawe bamufashe ariko ikibazo cyabene izi ndwara abantu bamwe ntibaza bemera ko bazirwaye umusore mugema ararwaye ibi bintu ntabyigeze kubaho kuko ngiye uvuga yamvuze iyo nama ntayo nabayemo je doute ko nabandi yavuze baye ce n'est pas douter n'abandi yahashe kuko yahashe ibintu anga urumva ukuntu avuga ngo bazagaruka ngo aze gutanga amadetaye inzani buka cyage twako tuzamura abanyarwanda hari ibintu kandi yavuze guki avuga ngo ukunda abantu ngo bazapfa tuzabasubizayo ngo bagapfa ngo bitegurimo arabivuga ngo ma information kandi nuko azamavuga ngo afite ngo makuru ngo makuru akavuga nkaho yari muri izo nama taboro nawe yibereye kure nk'abandi bose aba bose birirwa batukana batari no mu gihugu muga ntahantu bari ntabwo wenda unakurikiranye n'igihe yavuye muri Kongo dufite abantu bakurikirana ibibazo gusa kuri yego twese ni kuri telefone ariko batagira n'uwo mwanya bibereye hariya mu majobe yabo no kugira gutya yasoma kandi avuze ariko gawe ntabwo ari uko nuguhasha no guhimba sinzi uko ameze ariko je crains ko ari umuntu w'umurwayi ushobora kuba danger abantu bakazamufata umuntu muzima kandi bene aba bantu je peur ko bahari aujourd'hui abantu barwaye nibuka abasaza umuntu yabonye mu village rero no
umusazi umuntu warwaye mu mutwe azarwara akarwara ikintu kimwe. Hari abasazi baza barwara gusenga. Simine biku umukecuru nigeze kubona Mukavu w'umunyamurenge muporopore cyane niyo hanavuga ukagira ngo ni muzima, yarwaye ibintu byo kubwiriza byo kuvuga ubutumwa, akagenda yageze mu wanje Bukavu, aravuga gusohoka umuntu wese bahuye no kumubwiriza ubutumwa nuko, ariko nyine bene we bazi ko yarwaye. Ibi bintu turimo rero by'ibibazo by'izi ntambara, hari abantu barwaye akarwara undi, akarwara simbizi umutegetsi, akarwara igihugu, akarwara none akamagenda muri birya yararimo, ariko akarwara yamara gakomeza kubivuga arwaye. umvo wahasubiza n'uyu nguyu, reka tuhite tuje. Navuye mu kazi nyine ndi mu rugo twovugana, ariko kandi nutawubona uraza kumva iyo audio. Nategere audio wanohereje wakoze cyane, ariko rero ndakubwira iki kintu. Masunzu yafashwe n'iyinga, abantu bakisangani aje Kinshasa ngo habe n'akazi rimwe mu ijoro ryane akazi rimwe buca na kabiri. Inama yarateranye kwa Gisaro, yari irimo abagabo b'abanyamurenge bagera nko kuri 5, yari irimo n'abandi bakongomani, bahaye biga kuki bifatwa bya Masunzu, noneho n'ibindi bitangiye kuvugwa batinya ko bishobora kubakora. Ndindira ndebe gatoya n'amazina yabo naguheze. Muri inama harimo Gisaro, harimo Kongoro, harimo Shirake, harimo Cedric, harimo Charles Bisengimana, harimo Ruberangabo Inoke. Abo nibo banyamurenge, abandi bakongomani nibo wenda bareka tureke kuvuga amazina yabo. Iyi nama yateranye mu ijoro rya Masunzu yafashwe n'iyinga n'akazi rimwe mu ijoro, nibwo iyi nama yateranye kwande kwa Gisaro. Nawe ubashe kwibaza ubwo babafite niki batinya ko ifungwa rya Masunzu rishobora kubakora, nuko ari bamufungishije. Nubikurikirana neza, gusa abanyamurenge turacafite ikibazo ca fanatisme, kandi njewe nivyo waranavyumvishije naha kuri PGA n'ahandi. Nivyo nababwiraga ngo niba ngo mfana umuntu nafashe beto tuza tuvuga amakosa yiwe, ninde tutavuga amakosa yiwe. Ntabwo twokubaka ubu patriote, nimba ari ubu patriote, nimba ari ko navyita ngo tuba patriote b'igihugu, twaye dukorera ku bufana. Fanatisme ntacyo ishobora kuzatugezaho. Twirwanike gukora amakosa, mwishinja amakosa. Abarundi bakora amakosa muri Kongo mubashinje ko bakoze amakosa. Apana kugendera ku kintu bavuze. Kora amakosa, mwishinja amakosa. Gumini kora amakosa, mubashinje ko bakoze amakosa. Yego. Aba bene wacu bitwa ngo bari muri leta bakora amakosa, tubashinje ko bakora. Aya makuru turaza kuyasesengura n'abantu nibakeneye ama video tuzogenda tuyabumvisa. Gusa kubera kuko leta ya jalo akagara nako kakomeje gucikamo kubera ibyaha byabo no kutavuga rumwe kwabo, arizo mbaraga nkeya n'ubundi. Buriya umwanzi w'ibyiza bwana munyamakuru ngo azayisenya nika kujya kwihene niyo ngwiza yisenyera ahiri burari. Nakagarara rero nabo niko byabagendekeye. Wombwira gute bonyine nabonyine kurya none niyo bakiyaba babasubiranamo. Inoke yabwiye musore aramubwira ngo arashobora kuba afite ubwanomali kuko ngo numurwayi ngo afite depression. Nta udafite depression yaba ari nanuza ya Inoke Ruberanga. None kubera kuko njewe akumvuga ndangirizaho wenda uza gukomeza. Inoke Ruberangeyo Ruberangabo niba ari Ruberaki ni Ruberangabo ntangabo ni Rubera amapusi kuko ingabo ziri muri twigwaneho bose bararwaye. Twababwirike mumarane muza mutemana gutya muruwe mushinjane no babwirike umuntu abeshe murane Bisengimana. Jenda Bisengimana amukoreye inani kuko ndakeka ko iriya klike ya Kagara yo kwicisha ubwoko sintekereza ko Bisengimana yo yibamo, simbizi. Abari Kinshasa batubwire, ariko ashobora kuba afite amakuru
kuko biri aha yavuga byo nta buryo kongoro yoba konseye kwa Gisegeti ngo babane na Masunzu kandi Masunzu we ntiyaza gashaka ko hari undi muntu uvugana nawe buriya nico Gasita azapfa na Masunzu tugiraga ngo nikindi ngo ico bapfa ubu nyine gikomeye nuko Gasita yivuganira na president ku gitici buriya nico yapfuye na Rugabisha mbere yuko apfa nuko Rugabisha azavugana na Etat Major General bitamuciyemo akavugana na president bitamuciyemo nukuvuga ngo yamenye ko umuntu wese ahayavugana na direct umutima uhita urwara agahita bana mugeje hari aho kuri auditera militaire yamavuga ngo ntakinda ngo yamabikimeme ngo akazakoresha intoki ngo akeneye president akaza yerekana mu amajigo ngo akeneye ngo ni akeneye barangiza barafata ati subira mu biheri ndushoboye ngayo nguko andi makuru turaza kureba kurikiranira 5 kuri 5 tubibutse ko ari kubuhanga bw'ivyuma yari Nkamiye Joseph nanje uri kuri microphone ni Rugenza TV ndetse na Mibunda TV 1 Amadubu y'Umurenge intare za salamu